Itaka rya Chaka yo kubanza rikaba n'uruturuma mpunji konka kuzagarukiro wabo mu mwaka gwa 1990 abantu ba burijo batanuka kuruturamu. Enyuma ho government ya Uganda ikaba nenda kubingamo abantu aba kwombeka hikorero no kubyaramwe emiti ya avocado eyekika cha hash. Bayimayente bekansezi okutanuka kushohora omwaka guhire President Yoweri Kaguta Museveni akijo muri Chaka yayemerezo kubinga abatura omuitakeri. Mbona hati kandi nyabo abakazinga Kuriya Chaka ikiruho twaza ku next year tutemo tawoni y'amakoro ayikirize wa makoro naenda katwali Chaka tu atumusabire Okurujira muhwezi w'umutonganirizo w'ihanga Jackson Kafuzi mukuru w'ihanga yahereze kuhandikira ministry y'ibyamataka okugira ngo abantu aba batanike kutunga byapa manyisa ngwitaka abantu ali bahayira so obujunanizwa wa Minister of Lands nuko kurango buli muntu weno warabasabira itaka na ikirizwa kulitunga batali muhimu so abantu imbaterera musabe ebyapa abwitaka limwe. Abaturano bagira ngo babire bane nirwe mbebo aho baratore bamara kubabinga hitakeri ero bamazireho imyaka myinji. Ngwenda nizoba nizima rahanga abo kuba kwakiromo mu Chaka kabatfurikiremu kwakiremu kwahura witaka ngone rya government umuntu baza kutubingo mbibanza gitu twagira usasu bintu munonga tubyama tugwejejera buriya twatakurya twatakubyama twataku Tino muntu abena hinga Tino muntu abena basakora program yona eyentunguka hato muntu kotaka kore kintu cyo kutunguka kugira ngo akuboko umanya ngo sha yona nabakora ki nabakuyirusya hakuba noreba umuntu kotaka hinga umwana inkogwe ikiratasi family yawe n'umwana wawe kushomaje. Abebembezi bahigira abatura okutanika kuronde byapa nko bwamushinja ngo itakeri neryabo bakayitaka muracha tukore kandi kanyoni nyenda kubaraganisa ngo hatwatunga itakari yitu nanye kwatani bebembezi omwiro murukwisha ngo buzimentation mu maka neza kweyongera akaruka Museveni tumuhe 10 yakasausiona Itakeri ryemerera amagomboro 3 agarmu rwentuha Kazinga Town Council Mpara Town Council n'ikicweka kimwe ekegombora ya Migamba gasha kwa Philip Murangera.